Jua-jua man bandu kam krina ngawani perpulungan, ija pape kam ringan. Ibas paksa enda, sakama waktuna kita rebahan kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Guna menakan kebaktin ta enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 310 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton, gunan rengkehken kata di bata ras kita ertoto. Isahken kami mbue bujur man bandu o Tuhan. Perkiteken lit denga kesempatan kami guna pulung, ngorati kerna katandu. Berkuasa kam Tuhan, arah kemahendu, kam singa jarisa, sebab kam kapulu kepentaran dengan pemetah. Gelah tep-tep kata sini ibelaskan serayan dupe. Banci i antusi perpulungan du. Dengan tetap pemeriah ukur nang gelu ibas katandu. Dengan katandu ema mabai ia gelu ibas persadan sin teguh ras kam. Endam Tuhan pertoton kami. Endam Bapa pengendesen kami. Aja rindu kemahandu, ngerana kam o Bapa, sebab Kristus Yesus juru selamat kami. Amin. Senina-senina ras turang sini ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge Mazmur bindu 10 siwa, ayat sada sekubas ayat siwa. Langit encidahkan kemuliaan di bata, awang-awang erberita karena perbahanenna. Tep-tep wari erberita kempak wari si pepagina. Tep-tep berngi nuri-nuri man berngi si pepagina ka. Lalit si ngerana entah melasken kata. Lalit sora si terbegi. Tapi sorana erdengung ibelang-belang doni enda. Terbegi seh kutampuk doni. Ibahan di bata rumah ilangit man ingan matawari. Erpagi-pagi pultak matawari. Deskendi lagi simbaru empo luar pas bilik nanari. Bali rasim bisa erlumba aludem keriahan. Erdalan ia ibas ujung langit nari terus ku ujungna si deban. Ike parina, kaipe labanci cebuni ibas sinalsal nanari. Undang-undang Tuhan serta kap, ia mereken gegeh simbaru, perintah Tuhan terteki tuhu, mereken pengertin mankala si kurang pentar. Undang-undang Tuhan benar kap, maka kala singikutken meriah tetap. Perintah Tuhan benar kap, mereken pengertin kubas perukuran. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, bejuah-juah man bantakrina. Temanta ibas perpulungan jabu-jabunta sekalienda, tep-tep wari berberita. Kaikin dalam na kita berberita
tep wari. Janah kai kakin siman beritanken tep wari. Dengan kuga kita berita tep wari. Dengan man isekin kita berita tep wari. Enda tentu jadi penungkunan man banta sehubungan ras temanta ibas perayaan hari ulang tahun kategorial. Seteh makana hari ulang tahun kategorial endape labo seri. Tapi kerina kategorial Mamre, Moria, Permata, KAKR, Saitun, kerina harus berita karena perbahanan di bata simbelit. Erpalaskan kitab Mazmur enda Mazmur si rusur iendeken tupung kebaktin. Engkai maka enda iendeken tupung kebaktin. Sebab Mazmur enda mekapkan Mazmur pengatakan bujur mandi bata. Sebab labolit saham manusia guna ngaturkan doni enda. Guna ngaturkan langit awang-awang bagi pekrina sinasalit ibas doni enda. Jadi iajuk kita kerina gelah kerina silit ibas doni enda. Penangkih den pujinna man Tuhan tiap pagi-pagi. Engkai maka tiap pagi-pagi. Isikin rebanca pultak matawari. Isi kakin rebanca sundut matawari. Laban gegeh teh. Tapi ema pemere di bata tanda keleng atena man manusia. Lang matawari dekam. Bicara lape ya sinen. Dengan lakape si katakan bujur man di batar kitikan gopul tak matawari. Entah sundut matawari. Labo erbahanca di bata nembeh. Seh makalane bana pultak matawari. Lalap nge ikelengina manusia. Lalap nge iperdiate kena rubia-rubia ras sinuan-sinuan. Matawari lagi tan campuna. Sinuan-sinuan ras rubia-rubia bagai pekrina silit ibas doni enda perlu matawari. Perlukah ia gelap? Gelahna tupung pultak matawari ngatakan bujur kita mandi bata tupung sundut matawari bacika kita pekesahkan erkiteken tuhu-tuhu krina pengaturkan Tuhan pas kegeluhan. Ibas awang-awang epe sinen makana ije pelit lau kegeluhan tupung reudan. Jadi enda mesiman beritan kenta tiap wari lang baci kak kendando lanai pultak matawari peman banta perban kain goleben kita berkat. Sangat tunduh hege kap du kita berkat gua narikin kap du ninta. Melabu kita nentukan sa. Maka pemasmur nuriken sa maka namin kita kerina ngidah. Doni enda di batan jadikan salang kita lolik saham te labolik gegeh ta labolik pemetek ta nikapkan kerina silit ibas dunia enda kita cedai sang pemon ma adilah kita sadar si cedai lang adi keleng lah hateta tentu kerina tinepa di batenda ratur kerina. Jadi ibas paksa enda maka nader kita ngatakan bujur man di bata ibas krina singgo isikap kena nang dangi isi doni enda. Harus kita ngelu ibas undang-undang Tuhan. Sebab undang-undang Tuhan ini serta kap mereka gegasim baru. Engkai maka gegasim baru. Undang-undang Tuhan ini harus ditaati. Sebab ijema Tuhan nurikan karena kini raturan gelu. Ijema Tuhan ngerana kugaya kap nasi payo guna si dalankan bas kegeluhan. Sebab di batanta tuhu-tuhu teratur. Erdahin pe ibas kini raturan. Maka ngenakal nge atena kita penggelu ibas kini raturan. Langgia ada kama di rontang ma melimber ngetakal tari. Rumah tas saja rontang latih. Apalagi dunia nda rontang. Gelap ka murde isekap du pekenas.
Maka kala singgelu ibas undang-undang Tuhan enda pentar. Meteru ukurna dengan iandal kena Tuhan. Uga maka ngena ati Tuhan mempekena-kena dunia enda bagai mailakukan. Tapi adilakin yang gelupas undang-undang Tuhan mencedai dengan nuhsahi dengan cadahin. Makana uga kita selamenda erberita. Tetap wari erberita. Medak papagi ulakin min kita sempat lupa ngatakan bujur mandi bata erkitekan gopul tak matawari. Sundut matawari epe muat tatunduhe katakanlah bujur mandi bata sebab adilakin berikan di bata kugakap mdu kita banci datken gegasim baru sebab tupung pekesahkan maka ke kita banci datken gegasim baru. Jadi kala singgeluh ibas undang-undang Tuhan keriahan jadi si kerajaan geluh ia ibas kebenaran. Jana sumber kegeluhanna, ulu kegeluhanna, mekapkan penegu-negu Tuhan arah katana. Idaramina tetap surah-surah Tuhan, ibas mempekena-kena dunia. Kugakin sekala anak-anak, ngatakan bujur, tiap-tiap wari. Adisinan anak KKR. Min krina anak-anak pe labo pang dahikan kai pe dilengar toto. Bagai pe mambre, bagai pe moria, permata, ras orang tuan ta itu. Sebab kai kata di bata aime si mengatur dengan menata kegeluhan. Adilaki na si ngaturkan sa rontang pusukta, rontang perukurenta. Lagu langkah ta pe rontang, lalit kini raturan ni je. Uga apa pe gesuk adinalakin kita ngelubas undang-undang Tuhan. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mazmur enda nurikan karena di bata ermulia ibas tinepan. Adina di bata ermulia ibas tinepan ulakal si cedai tinepa di bata bas dunia. Ula kita erbanca ceda, ula kita erbanca rontang. Sebab na di si cedai kita kange pagi rugi ibas ada paksa. Makana marilah kita raskrina seisi zabunta subuk bapa nande anak-anak bagai pe orang tua anta saitun bagai pe permata mahamatlah kita mandi bata. Bedak kita pagi-pagi tatap dage mata waria. Kamleh sekal luar biasa. Lang bicara lapis si katakan bujur mandi bata. Lakapi si tatap mata waria, pultaknya lala. Bagai pe mata waria, sundut kangnya lala. Jadi labu kita rebahanca. Maka pultak dingin sundut mata waria. Krina pemerih di bata. Makana siapa ipe kita enda. Ijapa pe kita ringan. Lanai lit dalanta, langatakan bujur mandi bata. Kita terbatas kelengenca enda. Tapi dibanta si isembah kita luar biasa. Ibas kelengatena. Ibas pemasu-masun. Ibas penjayam na kegeluhan. Sikap dengan ratur kalkrina ilakukan. Maka ermulialah si bantuan arah tinepan. Sinen langit. Henda pemerih di batas ini. Sinin awan, mon deka madinggo gelap awan, nandangi udan ninta. Adi nali wista, enggo 2 wari lang kerah. Sidah terangkan sa basawan, gua apa pe sekelelas, kerah sekelewis. Saja penggo meriah ukur. Jadi, makrina pemerih di bata. Karena senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari krina kita ngatakan bujur mandi bata. Si peseh den pengatakan bujur ta mandi bata. Lanai lit alasan talang ngatakan bujur mandi bata. Terdilolah krina kita. Anak-anak ta. Bapa pe bagai. Baci kap ndu sinuan nah peturah labo ban gegeh ta. Perbalik ka matawari si peturah. Makrina pemerih di bata. Bagai perubia-rubia. Maka tetap wari kita berberita man-teman-teman manusia sebab berbagai-bagai ngenda turi-turin kegeluhan tak aku pe pelain-lain kang turi-turin kegeluhan ku kampe bagaikan si kuna nami tiap-tiap wari beda raskam
Tetap berengipe labo kaseri. Si iberikan Tuhan man banta. Tapi dinggit kita banci saling berbagi. Si ajar-ajaran kita. Tentuna sikapna doni singgo iberikan di bata enda. Singgo ipercayakan di bata enda man banta. Makana tataplah, kelengilah, kerina isi doni singgo ijadikan di bata enda. Sebab adi sikap ia kita pe ikut sikap. Adi ratur ia kita pe malam mati. Terpuji kelar Tuhan. Arah kerina kegelukan ta. Kai si banci si lakokan ulanai tertaran-taran lakokanlah. Kai si lenga si dahikan. Mari tersuruhlah ukur tandahikan. Sading ko si benakan. Terulin kasih ban. Gelah na tuhu-tuhu. Lapagi si tadingkan. Iluh man sinur surta. Tapi banci si tadingkan. Kemalaman nate. Kriyahan ukur. Bagai pekinitekan si pago. Arkitekan rusur si ajari anak-anak ta. Bagai pe keluarganta. Guna tetap menghamat dengan kemalangan man Tuhan. Alu ngakui kemahakuasaan Tuhan arah kerina isi tinepana. Amin. Mari senina rasturang sini kelengi Tuhan. Sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rendai kita ibas kitab Dendenta nomor 15 ayat si pemenang. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita sada ibas pertoton pertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeras ngasup ibas kami guna mereman bandu. Kerina silit ibas kami pemerendu kap, ipercaya kenduman kami gunang kelolasa. Meriah ukur kami, sada bagin ipersembahkan kami, guna numpak dahin tri tugas gereja. Silit tading bas kami pete kami, ibas pemasu-masundu, erkecukupan kami kerinana. O Tuhan, ertoto kami man bandupe, telah kamlah tetap, si masu-masu kerina, ngawani perpulungendu, gelah ngasuk tetap ngatakan bujur, memberitakan kini ulin di bata tiap perpagi-pagi, bagai pe tiap sundut matawari. Sebab kerina atur kendu, gelah na kami ngidah, maka perbahanendu, sekal belinna, dengan sekal ulina, man kami kerina anak-anak. Gelah banci iidah kami kerna kini ulin dengan keleng atendu ngeluh kami tetap ibas undang-undangdu, sebab ngen cadalanna, ngasup kami ngidah, kai singgo ibahandu man kami. Tuhan pasu-pasundu kerina ngawani perpulungendu, rasa isi jabuna, bagai peras rayandu, rikut peras kerina pengurus kategorial, bagai pe pengurus PJJ. Gelah aradahin kai pe singgo ipercaya kenduman bana, tetap ia menghamat dengan kemalangan man bandu. Itu tusinan dahi kendahin singgo iampe kenduman bana. Bagai pertoto kami kerna panitia sidang sinode, bagai pe peserta sidang sinode, bagai pe moderamen kami, Tuhan kam si masu-masusa, gelah ibas kini raturen pe, banci erdalan, sidang sinode si irencanakan, tanggal 10.5 tanggal 10 walu. O Bapa si mada kuasa,
Ngawan ni perpulungan du si erceda ate kam singa pulisa. Bagepe sirulang tahun tambah-tambah keriahan na. Bagepe anak-anak du singaloken rejeki ertambah-tambah keriahan ukurna dengan kengasupenan dalanken si mekuli. Dengan anak-anak dupe silenga kesempatan datken rejeki tetap semangat dengan mengandalkan Tuhan. Labo gegeh na ipenalemna tapi tetap ipenalemna gegeh penampat kuasa Tuhan. Bagepe kerina anak-anak kami ijapa peringan kamsi masu ia gelah tetap ernalem man bandu saja. Tiap-tiap hari berita karena kelang ati Tuhan. Orang tua kami seitun pe ibas umur nasi meganjang. Tetap berberita karena kelang ati Tuhan si enggo ialokenna tiap-tiap hari. Bapa rasnande pe tetap si legin ukur, si keleng-kelengan, si hamat-hamatan, bagepe si ajar-ajaran. O Bapa si mada kuasa, itutuken kami peman bandu, karena kekelengan kami nande karina berusi tepu, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Bagepe naras Bapa Ari bangun, si Iop nama i rumah sakit Putri Hijau. Bagepe Bapa Angel Pinem, si Genduari irawat i rumah. Mekuah hati indu Tuhan, dudurken tandu si Melias, gelah banci pe ia sehat dengan mejuah-juah. O Bapa si mada kuasa, enda mepengendesen kami nandangi krina ngawan perpulungan du. Pasu pasundu pe pemimpin bangsa ras negara kami, ibas ndahiken dahinna, guna ngaturken keamanan, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran rakyat Indonesia. Bagepe ibas pendistribusian vaksin pe, Tuhan si masu-masusa, gelah na tuhu-tuhu arah pemasu-masun Tuhan, maba kemalaman ate dengan keriahan ukur. Terpuji kam o Bapa rasa lalap, serasa lalap ibas krina kegeluhan kami anak-anak du. Terpuji kam Tuhan, sebab ertoto kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Pejuah-juah man bandu kaprina ngawan perpulungan japa pe kamringan, perpulungan jabu-jabun tak ibas paksa indang gadung. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu siang. Salam sehat, salam semangat, salam tedah ate, man bandu krina, Tuhan si masuk-masuk kita. Pejuang.